Uburayi bwose bwahagurutse, leta zunze ubumwe zahagurutse n'igihugu cy'Ubufaransa, perezida wabo Emmanuel Macron. Amatangazo akomeje gusohoka isaha ku yindi nyuma y'ibitero byabaye mu mujyi wa Goma. Ibyo bitero byari byifashijwemo n'uburyo bwo kurasa bugezweho, drone zitagira abapilote, ndetse ibyo bitero bya FARDC byagabwe mu mujyi wa Goma byanahitanye abagera kuri batatu. Muri abo ngabo harimo n'Umufaransa-kazi Carine Busswet wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, nawe yaje kugwa muri ibyo bitero. Bamwe mu makuru bakomeje kubona bavuze ko bino bitero byari bigamije kurasa abagera kuri babiri barimo Joseph Kabila, akaba ari n'umwana wa Desire Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Wazabanga. Agahita ajyaho Joseph Kabila n'umuntu wari uyoboye ishyaka rya FDLR, iryo ngiryo ryaje guhirika rero uyu nguyu Mobutu Sese Seko bifashijwemo n'igisirikare cy'u Rwanda RPA, igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'igisirikare cya Angola, ndetse agakorana n'andi mashyaka cyangwa se indi mitwe yitwaje intwaro ariko itaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Baje kumuhirika mu mwaka w'1997, ari nawe yaje kuba yagwamo aho yari yarahungiye muri Maroc. Uyu Joseph Kabila rero akaba ari umwana w'uyu Desire Kabila nawe wapfuye mu mwaka wa 2001, arashwe n'umwe mu barinzi bwe. Kuva icyo gihe uyu Joseph Kabila niwe wafashe ubutegetsi kugeza mu mwaka wa 2019 avanyweho n'uyu Antonio Felix Chilomba Tshisekedi. Aza kwifuza rero ko nawe yava ku butegetsi, bikavugwa ko rero muri Colonel Nanga n'uyu Joseph Kabila hari umwe wari kuzavamwa akongera kuba umutegetsi wa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabyumva gute se FARDC kitari gushinjwa ibyaha byo kuba yarashe hariya nk'uko biri kuvuga ko M23 yabikabirije? AFC 23 nyuma y'ibyo bitero yabikabirije, ivuga ko ari ibintu biteye ubwoba, mu gihe Ubufaransa bwo bwatangaje ko bibabajwe n'iyo nkuru mbi kandi bamaganiriye kuri ibyo bitero bya za drone. Ariko nanone bamwe bakavuga ko izo drone zishobora kuba zarashwe na M23 mu rwego rwa politike mu guteranya Kinshasa ndetse n'ibindi bihugu by'umwihariko n'Uburayi bwose bwafatiye ibihano M23 kuva mu mwaka 2023 kugeza no mwaka 2026, ndetse n'abayobozi benshi b'abasirikare b'u Rwanda bagiye batandukanye kugeza n'ubwo bagiye gusohoka urutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruriho Abanyarwanda umubare muremure batemerewe gukandagira muri Repubulika Iharanira batemerewe gukandagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango yabo kugeza igihe ibyo bihano bizaba byavaniweho. Ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera no guhindura indi sura cyangwa se gufata ubundi buryo buteye ubwoba kuri no ntambara iri kuba Kinshasa ikomeje kugenda indaniteza umwiryane ndi hirya no hino. Reka twumve uko bimeze nuko biri gutekerezwaho, reka twumve uko byifashe, twumve n'icyo bitangajweho. Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Uburayi bwose muri rusange bufatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko n'Ubufaransa buriya buri mu Burayi, basohoye itangazo risa nk'agasopo ku mpande zombi, haba kuri M23 u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku barwana ku ruhande rw'Kinshasa, bose bahawe gasopo igira uti nibyo tugiye kuvugaho. Izo gasopo babahaye icyo ngo saba no kubana nanjye minota mike cyane itarenze ingahe tugiye kubana no gusobanura akantu ku kandi, ndetse byose uraza kubyumvira hano. Ushimo mumenye n'uyu Carine Busswet ni muntu ki, ndetse isi yose yahise haguruka kubera urupfu rwiwe, ndetse banihanganisha umuryango wa nyakwigendera Carine Busswet nk'uko byatangajwe na Emmanuel Macron w'Ubufaransa ku butumwa yashize ku rubuga rwe rwa X. Yagize uti ati namaganye ibyo bitero bya za drone. Ibyo bitero bya za drone bikomeje guhitana abantu rwose ndabyamaganye, ahubwo icyo nsaba nuko hazaho amahoro. Ati kandi nihanganishije umuryango wa Carine Busswet bitewe n'urupfu rw'umuntu wabo, ati wapfuye aguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati nihangane, ati kandi natwe tubabajwe n'ibyabaye n'urupfu rwiwe, ariko apfuye ari mu butumwa bw'akazi. Perezida Emmanuel Macron yavuze ko kandi yifatanyije mu gahinda n'uwo muryango w'abakanine cyangwa se w'ababusswet, ndetse anavuga ko bari buze kugumya kuba hafi nk'igihugu nk'umuntu upfiriye mu butumwa bw'akazi, ndetse bagaragaza ko nabo rwose bibagezeho ari inkuru mbi bumvishije. Uyu Carine Busswet ndetse yagiye agaragara cyane ku mashusho, ndetse gukomeza gukora inama n'abantu bagiye batandukanye bo muri Kongo, aho baganiraga mu gufasha abana kurwanya igwingira, ihohoterwa rikorerwa abana, gufasha abana kubaho imibereho myiza, ndetse no kwita ku bana batazarwara bwake n'ibindi, ndetse kuko n'uwo muryango yakoragamo UNICEF n'ahangaha mu Rwanda birahaba.
ibyo ngibyo rero ntabwo byaje kurangira neza kuko aho yari acumbitse niho haje kuraswa izo drone mu buryo bwo kuyoba bikanze ko ariho Desire Kabila aho Joseph Kabila ndetse n'uyu nguyu Colonel Nanga bumva ko aribo bazaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi iri imbere bari birangira nabo ubwabo bahaburiye ubuzima. Uyu mubyeyi n'abandi bantu babiri abandi bo baracyariho, ndavuga Colonel Nanga na Joseph Kabila baracyariho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'Uburayi rero mu kanya gato gashize nibwo basohoye itangazo rigaragaza ko babajwe n'urupfu rw'uyu mubyeyi kandi nanone babajwe n'ibyo bitero biri kuhaba. Ati twamaganye ibyo bitero ibyo bitero bikomeje kwibasira abasivili ndetse n'abandi bantu bikagenda bikabangiriza ubuzima. Ati mu gihe rero hakiri gukorwa iperereza ryo kumenya aho ibyo bitero byari bivuye, kugeza ubu nta makuru ahamye agaragaza ko ari FARDC yabirashe, usibye amakuru yo mu Rwanda n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bikunda kwandika inkuru bibogamye ku ruhande rwa M23 no kugeza n'ubwo bafashe ko FARDC ari igisirikare cy'iterabwoba kandi ari igisirikare cy'igihugu nko kumva RDF Rwanda Defense Force, ukumva UPDF, ukumva n'ibindi bigiye bitandukanye Data Force, batumenya ko ari ibisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bidasanzwe. Nakumva FARDC rero nabwo ni igisirikare cya leta ya Kinshasa kibasha kurwana no guhangana imyaka irenga 30 kino gihugu kiri mu ntambara gihanganye n'imwe mu mitwe ishaka guhindura ubutegetsi ndetse n'iyindi iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinzwe mu kuzengereza abaturage, kwica abaturage ndetse no gutwara ibyabo no gusahura amabuye y'agaciro. Leta y'Ubufaransa yavuze ko rwose yababajwe cyane n'urupfu rw'uyu mubyeyi, ari nayo mpamvu bagiye gukora ibishoboka byose ibi ngibi bikagerwa ku iherezo bitewe n'uko ibintu bikomeje kugenda biba bibi kandi binazamba. Mu gihe rero ino perereza rizakorwa bagasanga bino bitero ntago ari ibya FARDC, bizahita bigaragaza ko ari abandi bantu babirashe, noneho bizaba bibaye bibi kurenza uko wabitekereza. Ino ntambara n'ubundi ikomeje kugwamwo drone, dore ko no ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 10 z'uku kwezi turimo kwa 2026 hari drone ebyiri zarashwe ndetse za M23. Izo drone zahanwe zagaragaye cyangwa se byagaragaye ku mashusho bari kubyina itsinza aba FARDC bavuga ko izo drone bamaze kuzishyira hasi. Kugeza ubu ibitero biri kugabwa bimorere uburyo bahanura cyangwa se barimbagura zira drone za FARDC bikozwe na M23, ariko icyo cyifuzo cyabo ntibarabasha kukigeraho. Bamenya ko baje batewe ku butasi bafite bagahita bakoresha uburyo bwose bwo kwirwanaho bakabasha kurimbagura izo drone za M23 n'abasirikare baje baturutse ku butaka bazikurikiye. Ntihagire n'umwe ubasha gusubira aho yaturutse ari muzima cyangwa se atari imbohe, kubera ko bamaze kubigira imitwe, bamaze kubavumbura n'imirwanire yabo, kugeza nubwo harimo uduce na tumwe ku munsi w'ejo bamaze kwamburwa nka M23. Kugeza ubu nta tangazo rirasohoka riturutse Kinshasa kwa Antoine Felix Tshisekedi, dore ko nawe avuga cyane rumwe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se n'umuryango w'Uburayi ushigikiye cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ku ntambara ari kurwana. Sibo gusa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu, Ubufaransa cyane nabwo bugaragaza ko buzaha inkunga zose zishoboka Antoine Felix Tshisekedi, nubwo nta muntu yemeza niba ziriyo, ariko abenshi bakavuga ko n'ubundi babonye igisirikare cy'Abafaransa kiri Kisangani kirimo kirakorana nawe ari kurwana ku ruhande rwa Tshisekedi mu kubafasha nyuma yo kuvumbura ko ibitero bya drone birimo biraza, kandi ibyo bitero bya drone bigambiriye kurimbagura ikibuga cya Kisangani cyose bakagishyira hasi ku buryo nta yindi ndege ya drone izabasha kwagurukira. Ibyo byose yo nibigaragaza ubufasha arimo waraha kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusoza intambara no kwirukana zimwe mu nyeshyamba zirimo na M23 zimaze kuzengeza kiriya gihugu mu ntambara imaze hafi imyaka 5 irwanwa kuva mu mwaka 2020 na rimwe mu mpera zaho 2022, 2023, 2024, 2025, cyane 2025 niho habaye impinduka zikomeye cyane, kwigarurira umujyi umeze ukomeye cyane nk'uwa Goma, Bukavu no kuzamuka bakomeza kurwana no kugeza mu bafashe umujyi wa Uvira, baje no gusohokamo nabi ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibajya kure yaho bagoma mu misozi yaho nk'uko byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibizi. Ibyo byose hose baraharwanye bagenda bahafata, rero bazi ko muno mwaka bazarwana kugeza bageze Kinshasa ndetse n'igihugu cyose bakigaruriye. Intego bihaye bakanarahira abaturage by'umwihariko bo muri Kongo ko bazarwana bakigarura ibice byose, ariko bigasa nkaho bitakiri gukwakundira bitewe n'ubufasha bari guhabwa. Bamwe mu basirikare basimburanywa bakomeye cyane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye kujyana ibiganiro na Kinshasa, by'umwihariko na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida wa kiriya gihugu. Mu biganiro bagiranye biravuga ko harimo
ibiganiro by'ubufatanye ku mpande zombi mu bya gisirikare. Kinshasa ari babasabye ko babafasha mu bijyanye n'ubutasi mu rwego rwo kugira ngo babashe guhangana n'imitwe nka M23 bakajya babasha kubaha amakuru, kuko buriya gusangira ubutasi niko kumenya amakuru menshi cyane. FARDC ntabwo ari ifite ubutasi buhambaye, kandi M23 ari ifite ubutasi buhambaye. Ufite ubutasi ubasha kumenya aho uzahera umwanzi wawe, ahaherereye n'uburyo uzamurwanyamwo, ariko iyo nta butasi ujya kurwana uko bonye barakubuvuna rwose, baragukubita ukayoberwa n'ikigukubise ngo ni ikihe. Ubu ngubu rero bafite ubutasi ngo buhambaye, no kugeza n'ubwo barimo baragaba ibitero, ndetse nubwo bitari yemezwa 100% gusa biravuga ko aribo bari bagabye ibyo bitero, ugatumenya ko FARDC ifite amakuru atari make cyane yo kwirwanaho no gukomeza imirwano umunsi ku wundi. Reka tuze kuri icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze gukora kuri ibyo bitero, reka twumve icyo Ubufaransa buza kubikoraho, ndetse n'ibyo bihano bifuje ko byafatirwa FARDC tuzarebe ko bigerwaho, cyangwa se bizagomeza n'ubundi kuza ku Rwanda rwarenze imbibi zarwo nk'uko bivugwa kandi bikemezwa n'amahanga mu iperereza ryakozwe narwo ubwabyo nikibihakana. Rurabizi neza ko bariyo kandi rwarabyemeye, rubyemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ari ubufatanye hagati ya M23 na Leta ya Kinshasa, ndetse M23 na Leta y'u Rwanda, bakemera ko hari ubwo bufasha babaha kandi bubatuma bazakomeza kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Ese ibingibi bizarangira ryari? Bizahagarika ryari? Ese iri intambara cyangwa se riraraswa ryabaye riraza gukurura intambara? Hari hagamijwe kwishwa Joseph Kabila na Colonel Nanga, ariko biza kurangira inzirakarengane hitwa Karine ndetse Biscuit ari wo bigendeyemo Umufaransa-kazi waraje kubungabunga ndetse no gufasha abana bahura n'ibibazo by'igwingira, imirire mibi, imibereho mibi, ndetse n'ihohoterwa ribakorerwa. Ibyo ngibyo rero ibyo yaje kwitaho bikaba ari bimuvirimo kuba yabivuriramo n'ubuzima. Nyagasana mutuza heza murinde kandi amubashishe n'abe rwose bari ku isi mu gihugu cy'Ubufaransa tubakomeze, kubera ko niko isi imeze tuyiho kandi tuzanayivaho. Reka twumve iyo tangazo ryasohowe n'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cyangwa se ibihugu byo mu Burayi bamaganye ibyo bitero, byamaganiye kuri ibitero bya drone. Bavuze ko rwose ibyo bitero bya drone byagahagaze cyangwa se bijyanye no gukoreshwa bigakoreshwa mu buryo butari buze kubangama cyane, kuko n'ubundi intambara ni intambara. Ibitero bya drone byo guhagarara byo simbizi, no guhagarika imirwano ni ikintu cyanze muri Kinshasa no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko iyo Leta Kinshasa ibisabye M23 irabataka, M23 yabisaba ubundi bakabataka. Bivuze ngo uruhande rumwe rubisaba kugira ngo bamwe birare, ubundi babatake bafite kime, ndetse babakubita bajye gutoragura intwaro bamaze gukubitwa. Ibyo ngibyo FARDC yamaze kubivumbura, dore ko iri gukoresha abarwanyi badasanzwe baturutse muri Israel ndetse n'inshuti cyane na Bwana Donald Trump. Prince Eric uyoboye Blackwater. Ni hano nsubikiye rero, Imana ibaha ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima. Twa Exafifone yose cyo sabwa no gukanda abone cyangwa se subscribe, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi nkora ntegurira kandi nkugezaho, kuko niko kazi kanjye ushinzwe kukugezaho. Imana kurinde.